Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawas apakasaritaan arapauluan. No agmaumaw ti pammateg. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Nasakit ti ulo ka. Baula. Bumangon ka kit din. Di mo ibagasan kami ang mga opisina. Gapo iti pa nagbartak mo iti rabi. Di ka lang mabain ka ni mama. Itay pa yan nakapangan. Nakadok mo na ngagpeso ti minumi di rabi. May mas ngamot ngamin ti arak. Nagadupay lang nga ibagbagam. Bumangon kan. Puno, kaya't mo taguyod-guyodan ka na kaidapay lang iti kama. Deta, bimangon akong Rachel. Santa ko mabigbigatan ti agsumbat. Kapoy iti pa nakabartag ko man ni Derabi. Walat pa ng lailumot kanya akon. Aglailo ak? Kalpasan da gito yung aramidam terso? Ha? Dakalan tinagbaliwam. Nasingpat ka, idinagamamuta, kan ora idinabit tapay nga gasawa. Nasingpat mo pala iti ko nak. Kasano ako naman nasingpat ka nga na ganong tibisyong? Nasursurong pa yung tiagsugal? Nasayat ka din na itang araramidam? Natabog kawan na pa eh. Di mo ka di amo ti makisarita iti nasaya. Dakla makanano, stop na ma'am! Naumakon kan ka! Nung nalakal ako mati makisinakin ka! Rachel! No saan ka nga agbalbalyong? Jakla amon no anya ti pagtungtong palang ti relasyon ta! Ay, pumanawak man langan dito yung kwarto! Ang mga nadyak makapagtapal ka tanya pa iti maramid ko kan ka! Andang ito ti kata sawan ni Rachel iti dahi tiyang imbaga na. Pumay bayag ti panagdinami. Yung kamarkar mo ti saan may panagkinaawatan. Rimwarin ti pudno nga ugali na. Anya kay lakit din aya. Ada kayo ti kwarto yo kinitirso nga mangagpay dito'y salas tinagpigsa nga ikis mo. Dandaniak pinay kaglis iti agdan iti panagdardaras ko ngay mulog, mama. Pabasulam ti asawam. Anya kalakit din aya, di ka lang makapagtipulan. Kasano adyak makaungat, mama? Ay, kumarkaron ti panagbisyo na. Agsarita kayo kumanasayaan. Nauma ako na makisarsarita kan kwa na, mama. Sige, mapanakon. Rachel, agkalma ka kuma. Amang ano ti mapasamak mo, no agmaneho ka, akastang agpungpungtot ka. Nariwat sapay iti napan kayo iti talon, tatang. Awan kayon iti nakariingak. Naglalapsatan dagita asabong ti karabasa? Inaldaw nga ado ti maisabong dagiti mulak a karabasa iti bangkag. Adulat tamet ti mayat agumatang iti daytoy. Naimas nga ilaok iti pinablad a balatong dayta, tatang. Aglalo no masagpawan ti sitsaron. Ni tatang nga talaga. Dumaw asak to iti sitsaron iti tiyandaanin ton malam, tatang. Barang sa anak amarabian nga agawid. Siyakton ti mapan gumatang munina. Ay, won gayam. Kaanon to nga adda iyam ammom akaayan ayat mo kanya. Sige, tatang. Sumurek ako niti trabaho. Saan nga intaltalak ni munina ti saludsod ko kinkwana.
May kayong matiti opisina, mama. Nasapa arimuar ni Rachel di balay. Gamjak na danon diti opisina. Kat, napanadagat ha. Ang mga noga po iti pungtot na kanyak. Sana kaya't ngagkita kami. Ang mga no dalaang napataga na panan na. Terso, kahit ka kumakasarita no saan ka makumikom? When, mama? Anak, saan ka kumamasair iti dayto nga ibagak? Ado nga min dinasumok mo apisyo. Mama. Pakawanan da ko, ma. Ada ka di problema, anak ko. Awan, mama. Ore agbisyoak. Tsak mo't baybayan ti trabaho dito opisina. Naunga ta kiti asawak, mama. Ngam na naipapas kun ti pungtot ko. Kaslawan anyaman na kanya kun ti panagsinong batmi. Ay ayat ko na ni Tirso. Ang mabalin niyo kumamati ag sarita itinatanang. Amo yung mata sana ka makapagtap-tapal. Nasingpat ni Tirso. Masirip pa'y. Malagip mo ka di nga iso tinangalangon iti kumpanya iti maluglugin. Saan ko malipatan dayta, mama? Ni Tirso tinangis palidi kanyak. Kapo iti jakpan nakaaklon ti panakalugi ti kumpanya. Pinanggap ko iti tinagpakamatay. Dagijay, dagiti panawan analidim ti panagbiag tanak ko. Pasan ti papatay day di papang mo. Saan nyo ko man ngay palagip dayta, mama? Tsak magawidan ti panagsangit ko no malagip ko tinapalabas. Girl, I need you. I need your love. O sige, namnamaam to ti kadak iti pasken iti panagkasangay mo inton malam Maricho. Diyak lang sigurado no makikuyog ni Terso. Barang makikuyog inton madamdama. Okay, sige, bye. Ni Maricho dayjay. Kasangay na kano inton malam. Kaya't mo ti sumurot. Kaduan ng tumutla nga babae ka bisita na. Ado tinaskan nga ramidok dito balay. Saan mo lang ata kaya ti makikuyog kanya? Napintasak mat iti kunak ngam ibain nak. Siyak ti mabayin. Gaputa babak ng amin nagagayam mo. Amom no asino aki di nagamamuta. Di ko namkit di. Amangan no adda nangawis manan ken ka nga agbartek kabayatan ti panagmamadyong nyo. Iso adya kaya ti sumurot ken ka. Taliklikak pa lang ti arak. Kan pudnumot nga ado ti aramidek pay at trabaho. Nga nyawit ko dito balay. Sikat ti makam mo. Intalag yu kanyak ti panakay matun ti kumpanya. Katyak kayat. Nga dapang babalawan nyo kanyak. Gayam. Ni mama. Pimanawan. Ada na panan na. Amumat day jay. Namimpinsanan nga intalag na kadata ti panakay matun ti kumpanya. Sumitngetan. Awan pa'y ni mo, Nina. Marabian sakit di asumangpet. Uray madamdaman nga agluto ak. Alis tumat laang timang pablad iti balatong. Nawadwad tinaglakwak iti sabong ti karabasa. Kendag iti bunga dagiti natang. At daim manay nga igatang ko iti sitsaron.
oray man manulaang amakaramanda tao. Malagip ko manan. Aging gaita. Balasang pailaang ti anak ko. Manipod nagsinada iti kaayan ayat na. Saanan anaki ayan ayat pay. Nagbuteng nga tadag iti agar aram kinkwana. Adumat kit din tinagbaliwan na. Adun tinadanon ko a tao dito'y arubayan da Maricho. Apakaangayan ti paskan ti panagkasangay na. Ay, makapaapal ti kinapintas ken kinalawa ti arubayan da. Ado dagiti sabsabong amasetas ken naduma-duma amuyo. Sino nga taday siya babae? Diyan ka maamo. Ay, amangan no inawis da. Ha? Oh, apenas daw ka nakakita kanya. Nadlaw ko nga, agmay-may saka dito'y nagtugawam. Inayaban ngamin tinagpaskan ni Miss Salvatera abos ko. Inkuyog na kami iti daytoy apaskan. Ni Loribel, di kayat mo asawan. Ay, amok ni Loribel. Nasingit kami nga gagayam kadamarichu. Ay, siyak ni Rachel. Ay, siyakmat ni mo, Nina. Balasang ka kadipay laan? Maragsakan na ka makaamamukan ka. Agyaman nak. Pakaragsakak no may kariak agayim mo. Langam tinasingpat Naimbagman tayong kuyog na ka ni Loribel. O sige panawan ka pa'y. Agyaman nak iti oras yo panakisarita kanyak. Inka rin ni madam nga pagbiit kami laang itay awisen nak. Taada ka nung pa'y sabali apapanan na. Adak pa lang dito opisina, mama. Dak pa ng rabi. Nakasangpot ka din ni Rachel? Nakasangpot ko na. Apay, napanan na ka di. Isungay mawagak tagpada kayo asan ba yung simbangpad. Impakada na itay adumar ay iti panagkasangay ni Maricho. Inawis nak. Ngamado ngamin ti aramidok dito opisina. Iso asana ka kimuyugin ko na. Kasta. Sukunak kumain to maramdama. Ngamadamot bukod na kotse. Sana kasi murot kin ko na. Tama nga no jak maliklikan ti uminom itinasangar. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin, at sa ilang sandali bawat agam-agam. Inkuyog nak ni Miss Salvatera iti paskan ti gayan ng agkasangay tatang. Nagpakadamat ladagos, tada ka nun napatagapapanan na. Taam lang agpaiso dagiti babaknang. Kanayon da makumikom. Uray paskan ti gagayam da. Di saan kayo nga rod anangan? Saan tatang? Tapi manaw kami matladagos. Nang ko nga adda kinasarsarita na iti cellphone na. So aday jay, nagpakadan at na oras. Amangan no saan nagpakada iti asawa na. Balasang payakas kanyak tatang. Talaga nga impay-pay suyo tigimatang iti tsitsaro na. Kakaiso na anawad-wad tinaglakwa kadag iti nateng. Di mo amo no kaano manen ang makaramanda tao iti tsitsaron. Mama, apay ada kayo tinangilukat iti ruangan.
Nagasangpat ka din ni Terso? Pasado alas 8 itay makasangpat. Kalpasan anak kapangrabii kami. Simre kan iti kwarto yo. Saan nyo ka diyan adlaw no nabartag? Saan ba? Sikad sakit ti tinabartag. Kinantsawanak ni Marit yung mama. Saan ka no akumpleto ti panagkasangay na o saan na ka mapilit nga ginom? Naminduag lang matatimagay nga marik na akong tibartag ko. Naibagata na kapag maneho ka pa'y. Inawagam ko man ni Terso, ta sinukon na ka. Iso ko mati nakapanunot ngay may nang sukon kay nyak, mami. Ay nasaya at di nun samat na panunot. Amangan no, agpada kami anabartek, no'y may nagsinukon. Girl, I need you. I need your love. Nakasangpat ka maggayaman, Rochelle. Nag-enjoy kan sakit ni? Nagsakit mat ang tiulok nga iminom itinasangar. Dahil jay tumat nga minamarit yo. Pinilit nak nga iminom. Dahil tatilinikli ka. Oh, iminom ka kumait ti kape. Iturog ko langan. Awan gayam, kunak man maturog kan. Nakasango ka pa ilang iti computer. Ad-adalig ti proposal dagiti executive ti kumpanya. Napintas ti singasing da. Ang masapol nga adalig anaimbag no makatulong matlaang iti kumpanya. Makamu ka ditan. Isardeng mo daytan, tayo da pumunti silaw tapno makaturugak. Parbangon san iti makaturog ni Rachel, mama. Reklamo na ti sakit ti ulo na. Ken agwasang-wasang pa. Basit samot lang ti ininom na. Saan ngamin anarwam umin-inom iti nasangar? Napilitan la siguro. Ang mga anual daw to na makaringay, Jay. No saan makasarra ki di opisina, si kanton ti makam mo. Kitaak no makaumayak, ngam urayak pa ya makaring. Nalpasa kon, mama. Ituloy ulat ti mamigat. Ina ko nagdigos. Basta pa kasumarki di opisina, taado ti asikaswek. Ag-meeting kami manan, hinton maramdama. Sige. Sige, mama. Singpat ni Terso. Nagkakat. Nagasat ni Rachel ang nakiasawa kan ko na. Gagangay lang at ano tatuma. Asa na malitlikan ti agpisyo. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. Ni amak kandi dun samat ay dyan nasapa akin nasarsarita yu tatang. Diyak nakita, nalasin ko titimak na. Itirwar tinagsaritaan, May. Ngam nalawag anang ngagmaw ti pagsarsaritaan, May. Tanatibong ti busis na. Umay kanundanunan ti pamilya na ti kaayan ayat na. Taagkasaren ti balasang na. No saan sapay mat nakaturpos iti panagadal na tatang? Nagsardeng iti panawan iti pandemya. Oray, taimpang pangas dayay apadak alakay nga adda ka numabalin ti pamilya na. Ket natalged to ti kasasaad da. May mayat kumamat laeng no makaturpos. Kasano pa'y nga raw ket agdadagsen ka no umeten. Dahit talang agpaiso.
masapul apaalangon ti dayaw na. Inawis nak at tumulong ang makisarita kadagiti dadakkel ti manugangan na. Amumet nga si dagpay akabagyan tayaw. Sige tata, sumurek ako ni ti trabaho. Inawagan nak ni Miss Salvatierra itay. Ada kanu papanan na amasapa. Kaya't nakakasarita iti opisina, sakbay a pumanaw. Ay, nagsakit pa lang ti ulok, mama. Kakapsutak pa eh. Ay, nadyak ton maulit ti uminom, iti nasanger. Amom itan tirik na, ti babartek. Tano mabartek ni Tirso, kasta unay apa nagsasaumgan kwa na. Alang nga, nabaybayan na ti kumpanya. Rachel, sikat yad ada mangisakit iti kumpanya. Taimpundar ni papang mo dayta. Noawan dayta negosyo. Saan mo kumanapadasan tinagnamay, anak ko? Saan kami asigod abak nang itiday di papang mo, iha? Ay, adadangag sakit ti ulok kadagitang ibagbagayo, mama. Ay, agidak man iti sofa tayo tuloy ko ti maturog. Umay kay di komedor, tayo timplan kay di kapim. Agdigos ka, tapno mabang aran tan. Kaya't ko ti maturog, mama. Da kayo latan ti mapan ni opisina. Inuray ka la makariing. Alam no, kas nati ko nam alam. Baka amu ka nga rodan. Huwan, mama. Sana ka man, adamat katulong akad duhak. Ang talatlaunay ni Miss Salvatierra kanyak. No ato ti pakakumikuman na itirwar, palubos na nga tugawak dito yung opisina na. Iso ano datuma? Mapagriruandak dagiti datuma a kliyente. Asyak ti akin kukwa iti dayto yung kumpanya. Oh, saan mo tayong ani Loribel ti adda dito yung opisina na? Saan ka di si kanimunina? Ay, uwan ma'am. Ada ka di masapul yung ni Miss Salvatierra? Ambisyosa ka matanya. Bagay mo. Ang talatlaunay ni Miss Salvatierra kanya. No ado ti pakakumikuman na itirwar, palubos na nga tugawak dito yung opisina na. Iso ano daduma? Mapagriruandak dagiti daduma a kliyente. Asyak ti akin kuko iti dayto yung kumpanya. Saan mo't ani Loribel ti adda dito yung opisina na? Saan ka di si kanimunina? Ay, uwan ma'am. Ada ka di masapul yung ni Miss Salvatierra? Ambisyosa ka matanya. Ang bagay mo. Ha? Ay, ada pa malubos ni Miss Salvatierra ang agtugawak dito yung opisina na ma'am. Ket, dahi ti pagyamanak ken kwa na. Ada pa nagtalit na kanya. Nasayar kan sa matitimbang hak. Awan ti anyaman na. Anya ka din masapul yung kwa na. Amang ano ang malmalam ngamin itinapanan na. Dahi ti pindot ko. Inawagak ko ma. Angam saan na bale? Sana ko ngagbayag. Ibagam tulatan ngay mayak. Sige ma'am. Makadanon ken kwa na dahi ta. Sige. Pimanawan. Narik na kasla. Pimuskol ti rupak iti pan nakapabain ko. Gapu iti pan nakaibaga na may saak na ambisyosa. Nagsayaan mo ti pan nakisarita na kanyak iti damo apa nagkita mi. Apay kumamasahir tirik na. Saan apot no amay saak nga ambisyosa?
ang nakatugaw iti lamisan iti opisina ni Loribel. Nailabasak matgaya man. Muna ka traffic. Magnaklangan iti banger a kalsada ang mapan iti opisina. Saan kaya man? Amukon no sa dino ti papanak. Rimuarmat ni Rachel. Nusan ngay may dita opisina, sa dino ngay garot tinapanan na. Amano napan ka rin gagayom na, mama. Malimuna yun ayayin na dito yung opisina. Madamdama, agawid ako. Nasayat no agawid ka masapa. Tamagan no adanto man hindi yung pagkinaawatan. Jaktun ulitin dahi dyan ngayon naramid ko, mama. Agawid ak tulatan. Ito nawan trabaho. Dumabalin, liklikam ko man ti agpisyo. Ipaay mo kumalangan ti panawan mo kini Rachel. Bailiwa kon amaadan iti apo ko. Mama. Naragragsak mo't lang ti panagdenayong agasawa. Do adda anak yo. Nukas kumapay laang eday. Amangan no na iturad mo asinong batan dayi Rachel. Ay, wala tatang. No iti, oray no baknang, tutupak. Napatag kanyak ti kalintiga. Malagip kumanan ti kaayan-ayat mo. Agpada kayo ang masirib. Ngem, saan mo akinayat ti paatiw kinkwana? Tatang, saan yung kuman nga ipalagip day ta kanyak? Naikari nga ta, saan kami ngagkagasat? Kumusta nga tan? Manipod iday. Awanan Apolos ti damag ko kinkwana. Agpalasak labiit tatang. Nagsapa kay lakit ngaminan ang nagluto iti pangrabian tayo. Talaga akayat aliklikan ni Munina ang mapagsaritaan. Tisigod akaayan-ayat na. Makabababawi mo't lang ata. Girl, I need you. I need your love. Madam Rachel. Kanya nga tatibaga na dito yung babae kanya. Mas daw ka nga no kasanuan na amuak ti numero ti cellphone mo. Nakapagsarita kamin ka ni Loribel. Kat napagsaritaan da ka? Anya ka ti may paay ko kada kayo, madam. Munina, kayat ko ti makipagayam kan ka. Magusto ti kinasingpat kan kinapakumbabam. No may kariak lakit ni. Nabainan ka, iti naibaga kitay. Awan ti anyaman na day jay, madam. Sana po no, may saak na ambisyosa. Iniyam amom iti tibagi mas sekretarya ni Loribel. Ngam certified public accountant ka matgayam. Agpada kayo iti asawak, amasirip. Aniya? Malam itayan, isorja ko ni maidyo opisina. Amok mat akaba alam nga imatunan ti kumpanya. Nagsarita kayo ka rin kini Mama Rachel. Nas daw nga min sa dino tinapanan. Kat saan kamot nga may di opisina? Napanak iti opisina ni Loribel. Ngam, ti empleyado na nga iniyam amo na ti bagi na sekretarya ni Loribel. Ngam, padamat
gayam a certified public accountant. Iso tinadanon ko ijay? Nasingpat mat nga ron. Saan na nga yung pangastipon no a position na yung opisina na? Itay nakasaritak ni Loribel. Talkan na kano dayjay nga empleyado na. Iso nga uray saan asumrak iti opisina na. Kasta ka rin? Inalak ka ni Loribel ti numero ti cellphone na. Kat inawagak. Amo ka na ba inan iti panangibagak kan kwa na nga ambisyosa? Isumat lang nga na nang ko akasarsarita iti cellphone mo itay. Amang ano pan panunuta malalaki ti kinasaritak. Ada pa nagtalag kukin ka, Rachel. Awan pulos ti panagatap kukin ka, nga dadakas nga aramidan. Apay ka na yung naipalagip ni tatang kanya. Ako, basol ko ti amin. Nung jak ko maimpakita ti kinatangsit ko kankwana. Lalapit. Idin inot nga imadayo kanya. Saan na lang impagbaga kanya. Adda nakita na nga amang anasingsingpot ngam iti siya. Na yan, day tapanang kita yung kanyak tatang. Nagdiram usak madanay, bagiti ko na. Nadlaw ko kadagiti matam, asaan ka anar nag-anaturog. Wenno, nagsangsangit ka kaday. Anya kumamot sangitak tatang. Naragsa ka kiti biyag ko. Talaga kaday, anaragsak ka? At dan sakit di pagduaduan nyo tatang. Gapu ka di taaging gaita? Awan pa'y asawa? Ay, may salaang tikid daw tapno sa anak amalidayan tatang. Di yu ipalagip kanyak tinapalabas. Monina. Bigbigatin yu taksin na ay tatang. Tunggal ipalagip yu tinapalabas. Malagip ko ti kinatangsit ko. Nangato. Pagkit-kita kiti bagi, kaputa masiri ba? Tsak kaya ti paatiw. Saan ko kumapaya kaya ti bumangon, mama? Nagsapa nga min ni Terso ng sango iti computer na. Talaga napas nagtrabaho ti asawam. Ura da dito balay. Kurang lang aruda na mga ramid iti opisina na dito'y balay. Ang nasayat matkit di. Ngam tim mabartak asumangpet. Uno mapuyatan iti panagkasino na. Kaya't namit lang at aliw-liwain ti bagina. Agam nagkari kanyak. No saan nalakit di nga aramidan dagiti saan ko ama gustuan, mama? Awan problema iti panagdan nami nga gasawa. Ay sumot lagaya man daytan ni Terso. Mababan iti agdan. Ay marikna na nga tamatan ti bisin na. Nalpas matlangan ti meeting. Maragsakan anak-anag kadagiti nagsasaritaan tayo. Well, kas nangit mo, dumakdakkel ti mapaspastrik ti kumpanya. Adalang may sa akid kidawan nagit empleyado. Kaya't na may nga to ti sweldo da. Adakan ka dayta, no kabalan tayo nga ipaay dayta akid daw da. Ngiminang-aminan nagiti magatgatan. Gapo iti panagtultuloy nga ingingina ti gasolina. Sa nga lubungan dayta problema. Kansan lang nga dayta ti problema tayo? Saan no takid kidawan nagiti empleyado? Numano ti kada apakaingatuan ti sweldo na. Manayo ng labasit. Nambaglaang ang makakamat ti sweldo da kariti magatgatang.
di matlang ama kasi nga mo, Nina? Awan man gaya man ni Loribel? Ada itay bigat, madam. Ngam itay nagawit itay daw. Saan man ka na nagsubli? Talaga nagagat-tigayim ko. Ngam, uray, tada ka matapangital ka na iti kumpanya na. Aywan gayam, Rachel ko namlatan kanyak. Kasla mabainak amang birngas kada kayo, madam. Saan mo pong panonood na may saka baknang? Kaya't ko ti makigayam kan ka. Sakbay ti alas 5, adakton dita, agkuyog kang agpasyar. Ay, sige, madam. Rachel. Day taman ti kunak. O sige, ituloy mo nga ro ng tiar aramidam. Amangan numakasi nga akpay. Na-traffic akmatan. Dandani mo't gaya man alas 5. Ituloy ko lang tinapanawak at trabaho kitay. Sakbay nga agawid na. Inururay ka lang. Agawid kan tulat tan tirso. Adapay papanak. Ada ka di manin daraya mapaskan? Kaduan ka no kahit mo? Makipagkita kiti ka barbaro agayam. Kayat ko, doa kami lang agkuyog ngagpasya na. O sige. Overtime ak lang arunan. Saan ka kadiyan na banog? Ang mga no sa balimat nga overtime ti bagbagam terso. No agdua-dua ka, awagan nak to intun madamdama. Nadak pa lang dito opisina. Wano, nakasangput ako ni balay. O sige, mapana ko na. Ang mga numatraffic at mapanawan nakpay ti kinatulag ko. Sino nga tagayim na ti kasinarak na. Di na pa'y imbagan no anya tinagan na. Kunak nagkuyog kami kina Rachel nga agawid ko maitay. Yung nakipagkita ka no iti may sagayim na. Sino ka no kayam na? Sana mo't anay bagan no anya tinagan na. Nabit ka nung pa anagamamuda. Ang mga no dapat ti pagsaritaan da. Daimbag man tan ano sa na tinagmalmalam iti opisina. Nakalutom sa mo't ti katulong. Mabalinta yun ti mga rabi. Tada aramidot kiti computer ko. Pangururayak ni Rachel. Sige, mabit lang tagpaidasarak. Sabel, agidasar kan tamang rabi itayon. Alam, ituloy ta ti agsarsarita, kabayatan ti panagpalpata mo, Nina. Nagagatmat ni tatang mo, tanapaadal na ka. Di kat sayang ko ti kinasirib mo. Day talaunay ti pagyamanak kini tatang. Aywan gayam, masaludsod ko man. Apaya saan ka nakiasawa? Awan ka di ti kayan ayat mo? Ata, saan kami ang nagkatuluyan? Excuse me, inakbiit iti restroom. Kasla, linikli ka na ti panagsarita mi. Malagip ko gayam. Nitirso nga ta. Ay, ni mamalatan ti awagak. Rachel, saan ka kadipay gagawin? Mama, madamdam mabiit. Ay, ni Terso? Ay napanadagos iti siledyo iti makapangrabi kami. Ada ka no aramidan na. Nasayata si Mang Patmatlaang mama. Kunak no gundawayan naman ang timapan makimadyong wano agbartak.
lagayam anarabyan ka. Kapilitan ananga naklatan. Tabanugak ngamin anaggaik iti talon. Kisayan nyo ngamin ang titaltalunan nyo, tatang. Planok nga iyawat ka dagiti katalunak dagiti daduma ataltalunak inton malpas ti panagapi. Nanginaunay ngamin ti abunaw. Uray dagiti bangbangkagan nyo, tatang. Iawat nyo matan. Wen balasang kaw. Nalaka akon amabannog. Lumakaya kon. Kumusta mo't dayjay Arashel? Naimbag ta saan natin nagibasit ti kinakurapay tayaw. Saan ma, tatang? Sige, intayo nga rod aginanan, tatang. Ni Ama Ignacio. Kasano na ito yan? Nakita na ko. Lumugan ako man itikutsik. Ang turumot kang ditayan ko. Terso, si kakading agpaiso. Dandanisan ka matan ana ilasin. Agdudwa ako mga umasidag itay. Wen Tata Ignacio, siyak na ito eh. Kumusta kayo? Lumakayan da tao. Nabayag lang agpaison asaan tayo nagkikita. Baknang kan. Kasinti apo. Si maliwanwan mo't basit ti panagbiag. Ne, kasano nga ron? Adan to sa bali pa nagsarita tayo. Sige barok. Amangan no mataktak ka iti papanam. Wow! Nagdakkel ka nagpintas ti balayo. Baknang da talaga. Mapainak sa mo ta dumano. Oh, munina. Apa yung nagsardang kamatan? Dumanon tayo ti unag. Agururay ni mama. Rachel, iso ka dito magpagkapagayam mo. Wan mama, iso ni munina. Ay, kumusta kayo, madam? Di ka ka din agpapayin. Mami Lucy ko nablatan. Kunak numasangpatan miniterso, mama. Tirso? Ang mga numadabdabalaang at danday jay. Munina, dito'y kan amang rabi. Uray itulod na kantulatan ni Tirso. Munina, saan ka matan na matagtagari? Kas itinakuna ni mama. Saan ka ngagbabain? Naimbag-lakid din sa anak mo't lang ang napilit ni Wilmer. Sa barong magkit din itong bigat. Ang inyunay-unay ni Rachel, ang masapak nga gawin. Tada ka no sa nga ilim eh. Nasipot kayo gaya, Mami Lucia. Nakunapay Kaslamalasin ko na iti atin. Agyaman na. Tanasaya, ati panangpasang bayo ka niya kasanga iliyo. Sa naklakit ti nagbidot. Ni Monina. Ay baglakit din ta sa anak ng lang na pilit ni Wilmer. Sa barumat kiti inton bigat. Ang inyo na unay ni Rachel. Ang masapak nga gawin. Tada ka no sa nga ilim eh. Nasimpot kayo gaya, Mami Lucia. Kaslamalasin ko na iti Nakunapay ka atin. nilaan. Agyaman na, tanasaya, ati panangpasang bayo ka niya kasanga iliyo. Sa naklakit ti nagbidot. Ni Monina. Oh, Tirso. Naipag kasi magpatkan. Itay pa yung orayan na ka. Kaya't ko amam ti kabarbaro ang gayim ko. Ni Munina. Ni Monina ang sigo na kayang tayat ko. Isuti sa nga ilim eh. Gayam ni Rachel.
Oh, anya pa lang ti aramidam dita. Ah, Umunag kan. Rachel. Ang na kinaangaw ni Gasat. Talaga na ilot tilumong. Monina, kayat ko ngayam amukan ka ti asawak. Ni Tirso. Agkaalaan kayo lagit di, gaputa. Agpada kayo as certified public accountant. Kumusta kayo? Si kagayam ti ko na ni Rachel akabarbaro agayam na. Munina. Maragsa ka na. Tanasa nga ilida ka. Diyak namnamaan nga gamammo da Rachel kin Munina. No amula ko mati asawak. Lalo apimintas ni Monina. Kasla adon tinagbaliw kin ko ana. Anyong kasano ang makisangwak kin ko ana. Kalpasan na iti apa nagsinami. Numabalin. Diyak kuman kayat ngagkita kami pa ni. Ala, ikag papain mo nina. Ipapabalay mo latan. Talaga nga insaganan, miti panang sanga ilim mekan ka Monina. Naisang sangayan ka agayam para kanyak. Rachel, agyaman na. Oh, apay asan ka matan na matagtagan ni Tirso? Mabalin yung nagsarsarita ka ni Monina. Kabayatan ti panangan tayo. Nasaysaya at siguro. Pas nagpayapay lang timangan. Mo ni naharaman naman da ito sweet and sour. Siyak din ang luto iti da itoy. Oh, pagusto ni Mama Monina. Ay, sige, ramanak. Naimas ngagpaiso. Agyaban ak tama gusto ang matlaag. Munina. Naglain kayo gayam nga agluto, madam. Padasik tumamat ka agluto, iti kastoy. Itay-pay nga urayan ka. Apay anarabyan ka. Mabait lang. Apay nga agsangsangit ka. Itay payakayat ko nga ipulos tilwa. Apay nagkita kami pailang kinitirso. Nagkita kami mat kinitirso itay malam. Apagbit laang ti panagsarita mi. Langa na ti baknangan. Talaga baknangan tatang. Baknang tinakay kamangan na. Diyak namnamaan. Ngagasawa na itinay di Arasiel. Anya. Danda ni Jack matilmunti ka na. Kabayatan ti panang rabi imi. Inkarigatak ti nagpamarang. Diyak kaya tamakadlaw na kanya. Diyak mo kaya na maulit na iya panagkita mi. Apay nga agsangit ka. Nasaktan ka kadi anak amo nga adan asawa na. Kat makabababawi ka kadin. Sige tatang. Sumre ka ko niti kwarto. Anya nga tatipudno anarik na ni Monina. Iti pa nagkita daki ni Terso. Libag na tiri daw itay makasangpag. Girl, I need you. I need your love.
maawatan na ito ang marikriknak iti panagkita mi kini mo nina. No, nagbalin ko anasingpet idinagayan ayat kami. Da kami kumati nagkagasat. Diyak ko nagtungpal kini Rachel. Tirso, ayan mo. Adak dito sa alas. Ano pa lang kararamidam dita? Mabit lang. Umaya kon. Isa rin kunti uminom. Ang mga numakadlaw ni Rachel. Si kamot tinasapa na karing ita, Rachel. Nakaturog ka di pa lang ti asawam. Ay, sungurod anasapak anak karing mama. Sinapsapa naman ang tisimango iti computer na. Di na naiturturugan tinang pampanunot iti kinapintas ni Monina. Rachel, anya ka din dahi tangay pagpakam. Talaga mata napintas ni Monina, mama. Di babawi ka nang ipasyar dito ibalay. Ang mga numakurso na dani, Tirso. Rachel, agar-aramid ka ti diyo pag kinaawatan kinitirso. Tipod no, mama. Tsak maawatan da ito'y amarikrik na. Bigbigat nga natadahil man ang timot ko. Rapay, nagmaumaw ka din ti panagayat mo kinitirso. Anya ka di sa asawa niya, mama. Ay ayat at unay ti asawa. Kabjak man lang makita ti ba naglailom kan kwa na. Ipariknam kumabat kan kwa na Nukasano ti panagayat mo iti asawa. Anya ti kayat yung aramidak, mama. Ay, ang mga no datapay nga aginatek sinuban. Aguli magkakbanlangan. Aday taman gaya man ni Terso. Nasapa ka gaya man nakariing, Rachel. Jack na po na rimwar ka iti kwartuta. Napasnag ka nga na nakasango iti computer mo. Nasapa ka man na anagriing. Iso napilitan na kabimangon. Sige. Agsarsarita kayo palang kini mama. Agtimpla kiti kapita. Itaman pa'y abasit tinakan mo munina. Saan kan samot anak katurog ana imbag? Mariribukan ka kadipay laang iti panagkita yo iti sigod akaayan ayat mo. Pangaasi yung tatang. Saan tayo kumanapagsaritaan dayta? Anya ka di talaga ti marikriknam. Naawat kung tinagtungpalan iti relasyon mi tatang. Nalpasan ang nagbabawyak dagiti nagbidutak. Inayat ko ni Terso. Ako ang nagbidutak. No saan ako maanatangsit, idi kan kuana. Nalipatam ka di atalagan ni Terso. When no, ay ayatampay laang aging gaita. Pangaasi yung tatang. Saan nyo kuman nga ipalagipay dahi ta kanyak? Itay pa yan nakasangak dito computer. Kaslasaan ko nga mo ti aramidak. Monina. Ada pimintas ka. Yung sana rumbang dito yung marikriknakin ka. Mas naaya naklaeng. Noon niya tiliniklikak nga ugali na. Isumot lang ti ugali ni Rachel. Ni Rachel,
Saan ka agpadlawkin ko na? Itay lang nga napanunod ko. Sabado gayam ita. Apay nga may ka dito yung opisina. Ako, adalang nas kan nga ramidak. Agawid ak tumatlangin tumaramdaman. No saan kami kumana kapag tulag ka ni Loribel? Agkuyog ta ko mga agpasyar. Agmalmalum kayo ka ni? Day tatisaan ko may baga. Awagan kan tulangan. Ay, talaga da ito'y a Loribel. Talagang sangawan panggap na makiasawa. Ay, awagak man gayam ni Monina. Jakmat na damagan ka ni Loribel no pinastrek na nagtrabaho. Aday ta. Hello? Monina, kahit ko kumatiag pa syar di tabalayo. Ay, kababain. Nanumula ang ti panagbiag mi kinitatang. Kasla kalapaw lang ti kayarigan na no may dilig iti palayo. Anya ka kadi? Kas iti na impuswan apa ng sanga ilimikan ka idirabi iti napatag. Ay, mayat ko ma. Adaag ti opisina. Agpada kayo iti asawak mo, Nina. Di na kala pinagbakasyonan ni Loribel? Trabaho matisap-sapulan, Rachel. Entun binatlangan. Kadwayan samat ni Loribel. Wan, itay aday masidag alalaki ang makiama mo kan kwa na. Limiklik. O sige nga, Rodan. Tama panak iti ayanda. Girl, I need you. I need your love. Tas daawak no apay anapan ka ng opisina. Nakasapsapa ka pa arimuan. Adalang na patungin naramin ko, mama. Iso ang nagsubliak mo't laadagos. Imay ni Rachel di opisina. Ada ka no papanandak ni Loribel. Ay, saan ngagtaltal na? Da kayo kumatirumbang agkuyog agpasyar. Nalpas ka numot na nakapagtulag da, mama. So, maminsan tulangan. Sana amakay na. Aging ga itijak makasarita ni Monina. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, Tirso. Maragsakan ang makasanga ilikin ka. Pasensya kayo, saan tayo ang natutur tinagsarita, di nagkita tayo, Ama Ignacio. Maawata. Nagkita kayo kanumat kini Monina. Kitaam lang agpaiso tigasat. Asino ti mangipagarop nga agam amuda iti asawam. Wen nga rod, tata. Nadlaw mo matngatan tinagbaliwan ni Monina. Saanen akas ide, basit laeng abanag, agsinong bat kayaw, di namat nga rod kayat ti paatew. Wen nga rod, tata. Kasano? Masirim ni Monina. Ket karbengan na ti mangilaban iti kalintigan na. Kasano nga to ti panangirwakan ko, akayat ko ang makasarita ni Monina. Kasla malasin ko day takot siya. Ani ti kaadana dito eh. Unak no apagbiit ka laeng iti opisina yaw.
Adda sa nga ilim. Itay pay nga agur-uray. Tata, Amumot nga tano asino ti sa nga ilim. Napaot ti panagsarita mi. Kaya't nakakano akasarita. niterso ka di ti akin kotse iti dayta, tatang. Isaw nga agpaisaw. Ngam apay pailaan. Kalpasan abinay bay anak. Awan ko man gapunang agsubli. Addan asawa na, tatang. Awan mat nga tatidakes na itiyay na. Akas may sa agayam. Nagpakada ko mga imuna kanyak no kaya't nakakasarita. Ang addan, kapilitan asang wag. Nakita mat. Asa anak ko na yan nagsarsarita, hindi sa nga ilida kayo di balay. Kaputa jak kaya't amadlaw ni Rachel. Nga gamam mo ta. Tirso, anya pa ilang ti pagsaritaan ta. Namuha kini Ama Ignacio nga doon tinagbaliwan. Kinadlaw ko mo teta. Saan ka nakasidi? Agbabawi ka kadi, akas iti pa nagbabawi. Pakawanan nak, Terso. Ako kanat ang sitak idi. Aging ga italaang daytoy. Daytoy ko man ti maudi. Pangasim. Munina, awan ti panggap ko amang riribukin ka. Agyaman nak. Gapu tadyak kayat amariribok ti panagdenayo kini Rachel. Dak kayat akaguranak ni Rachel. Isuan umabalin. Agtalin na it kumalaangan apalimat anaadaan ta iti relasyon idi. Di magasak iti opisina itay mama. Ngam kunati gwardyaan na bayagan na pimanaw ni Tirso. Nagsango kami anangal daw. Gumrimwar itay malam. Saan nyo kanya dinamag tinapanan na? Abang ano na panimbilyo iti pamilya na. Nasayat lang no kasta. Ang kasanon no nakipagkita ka dagiti barkada na kat inawis daan na ginom kan nagsugal. Rachel, kasapulan na bang tagaliwaksay? Kagagay ti lalaki ti agbisyo. Saan lalaki ti abaybayan ti opisina? Amo yun apay adyak kayat amasumok na ti agbisyo mama. Gapot ang mga nuuray agbabae kat agbali na bisyo na. Adagan ka dayta no masulisog iti sabali a babae. Anya ti kayat yu asawan iti dayta mama. Dawan mapanamon na agawid kan. Nagsarita talaga dito balay. Apay nga minasan ani Tirso ti inawagam. Adak nito'y balay damarityo mama. Itay pangagur-uray da ka ni Loribel. Da kayo tinawagak tapenkek no nagawid ni Terso. Manipod itay nakapanaw ni Terso. Nakamulanglang kapay lang ang nakatugaw dito'y salas. Tata, Naunag sa ti pampanunutam. Di mo ka dinadlaw tiya si dagkukin ka? tatang, saan ko man arumbangan nagparang ni Terso kanya? Nakaanay ko man anagamam mo kami kini Rachel nga asawa na. At saan minasublian tinapalabas? Maawatak ti panggap ni Terso. Kasta unay apa nagsinsin nung batyo ide. Nalabit ang nagsina kayo nga agin-ginura. Kasano ako raag tinalaki ngayon ay ayat ko unay, tatang. Inaklon mo matlaangan ti pudno. Uray na tagsita kitigan ko na.
Inayayat ko iti kastalaunay. Saan nakainig ka ni ti kundaway? Di naman lang inuray ang mamaliwag ti ugali. At Davidot iti tunggal may sakada kayaw. Nalpasin tatag. Awanin ti masapol asabihan mi pa. Payakas to'y ti marikrinak. Apay kat nga minanagamuda kini Rochelle. Di nagsina kami. Saan ko na tinarigagayan ngagkita kami pa'y. Linipat ko na namin pinsan ni Monina. Itatanag kita kami manan. Kastoy kit din ti mariknak. Natangsit launay di kanyak. Kasla isulaing tinalaing. Kat di na kaya ti paabag. Nagasatak kumata na asawak ni Rachel. Angem, saan gayam amakaanay ti kinabak ng amang paragsak iti may sa atawa. Nuan niya ti liniklikak nga ugali idi ni Monina. Nakarkaro pa'y tilaklak amak kini Rachel. Girl, I need you. I need your love.